أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. बेशक हमा के काफिर बितगंत हिजबर आनी कारा अतकनकनंत आनी माल व चौक अल्लाह गुरा है छोड़ा व हमेशंत सूचगी दार दूज़ है كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. हंचो के फ़िरऔनियानी हालतात ओचा आया पीसरगीनानी के द्रोग बंदिश कुतंत में आयात गुड़ा अल्लाह गिप्तंत पायानी गुनाहानी सबबा व अल्लाह अज़ाब सक्किंत. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. بگوش پا کافران که زید شما چیر تر رینک بے ادا حبر دیم گو یهودیانند آیا ہمیں گوشک بیگ آئند کہ جنگ بدرہ مشرکانی کشک بیگو چیر تر رک پشما عبرت چیزیں ہنچو کہ مکہ مشرکان وحدی کے اسلام خلاف کت گوڑا اللہ مسلمانانی دستا رضوا کتند اگر شما ہوں ہمیں رہبند زورت گوڑا شما ہوں ہمیں پیما رضوا بے گوڑا اللہ ای وعدہ راست بیت وحدی کے یہودیاں ودی ای راہ پدو یا لکت گوڑا اللہ مسلمانانی دستا رضوا کتند تاریخ شیئے گواہند و مچ کنگو برگ بیت دیم پدوزہا و آبازیں بدیں پتر رے. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. پمی زیتا آت کو گوست شم دیما یک نشانی دویں لشکراں کے دیم پدیم بتا یک لشکر جنگ کنت ما اللہ راہا و دومی لشکر کافرانی گنت و گندنت آیا دو چند چوتا چمانی ظاہرہ ادا جنگ بدر بیانے بزہر لشکری دلا دومی لشکر چاہیا دو سرینت کافران لشکر 1000 سرات آئینی چمہ مسلمان 2000 بتا مسلمان 600 چیز دیتند آئینی چمہ کافر 600 یا 600 چیز دیتند. شی مقصد ہمیشت کہ مسلمان آنی بیم مطورس کافرانی دلا دوڑ دیگ بی و آئینی ہمت و ہاٹی گیش کنک بی تاکہ اپا جنگا پہ کا آمادہ ببند بل ای حالت جنگ بندات آیت راندہ کے دومی لشکر دیم پا دیم بتا و جنگ بندات بیت کڑا اللہ ہر دکی لشکری یک دیگر چمہ کم پیش داشتا کافرانی دلا مسلمان کم بتا و آئینی دلا کافر کم بتا. مقصد ہمیشت کہ دومی لشکر چا جنگا مترساں و ہر یک کی چا دومیا دیما روگے جوہدہ بکام و اللہ طاقت دن پا وطی کمکا ہر کسا کی بلوٹیت بے شک کے اشتہا عبرت چیز ہست پچم